Shubor nakaslem jong unong san hima. Amot, kaji kali jong te general. Em te aila se nga kali la ka jong te kadang de ka question hour himla. Amot kan ya kaju kaji kali ngene kali arngot lengot. Em de imla ban juba te syong be imla ban juba. Am namar bai la duk kali we member. Nga kali la ka jong te bentar. Nong yalam kaliang persya Khasi Hills Urban District Council uba Titos Khan, ubade UMDC ke UDP na seorang constituency, ulas dang pen ijing klut haba usong knor uba strong pillar khajana ula kenik tien, benum sya yu executive member benjubab yang habla dep jubab na jingkeli belabu de UMDC kalaban Mauprem constituency. Kini jingkeli benrap belawan ra da uba Titos Khan kade hasngi sedang dorbar senrai, menda hasngi ke arpa atarik risau, namar ke council kelab hak syiti syakinong di waidong ban siu khajna lingba ke professional tax. Hadian uba Titos ula ban biang benjubab, usong knor ula sya yu executive member benjubab. Uba seiborla warba u executive member bedipet ya ke platingka, ula yathu baga jingmi ke syiti kade namar kidang penkre thama ya ke rukam ban siu ya ke professional tax, namar hakini kisnam kamdon ki kendon ki basyai. Syukrar badan buram kacing khublai phi badia barok ki pram mambal jongkane ke yeng ke badan buram hadien katukani benai ba ngira dep ya ka session ka paar ke chungi ki poi biang mata session chakane ka session ka balai na ka benta bania ther bania tai ya kimat ki cura ki biadai bat ki babon ki business chongkane ki yeng badan buram ke chungi da ba phai sha ke jingli balawan ra da in member chong district council ke chungi ke jingli badan kong ka balong will DM in charge be pleased to state the amount of professional tax collected from the month of March 2025 till date. Hakabidai bat kanika jingkali ke Pelawan Ra da imambar badan buram ngasngau ban aya kanika jubab hakabidai bat ke collection nakaliang jong ke professional tax ke jengi hakabai lapan ru nadu ubenai maj jong uniusnam arca pesan banas ngau baswa ban aya ke jubab yadai bat kanika collection ke jengi hadu ubenai September ngas ngau ban pia arbenta ya kanika rukam ban aya kanika jing jubab namar ba kabidai bat ubenai maj kalarung ru wat haka budget ke jengi ke pengiladap haka session ke menengkong te habidai bat kanika collection ke jengi nakaliang cukup professional tax katkum ke jinglum ke jingtep katkum ke jinglum jingtep Pelawan Ra nakaliang cung office hakibidai bagani ke jingyolum ke jengi kalong kumne nadu ubnai April hadu ubnai September cung deusnem aracar arfusan arfun riu ke jingyolum ke jengi kalong shipau kror prapoilak kendai jar nyaus palai bad hakabidai bad kecingpan cungi ya kajingyolom kabrai kerpang nak bentau ubenai maj tang hau bunai maj cong kene kesnem arajar arpusan kajingyolom nakaliang cong ka professional tax kalong nyupsan lak kendai pun rio jar kendai spa lai pun rio ngas ngauruban ayaka jubab agane ka por songkno badan buram bah preng kini kin riu bunai nadu bangi simti ya agane ki isi ngi sngokumen bani thu ahmad chokayeng badan buram bakaladon ka cingkio hakabidai bat ka cingyolum ya ka professional tax ka chongi ya ka ba tang hakini kin riu bunai Mr. Chairman, sir, point of order. Can you get a question? So please make it precise. Bangin niyo abu ikijingkali. Kamde ka discussion ne kaban batay benya. Karpat
Yam banlong specific to the question. Ngatrai kai ke bangai jubab sa hisian nang biang nadu benai April jong neus nam arcara usan nadu benai September kajing ulum jungi kalong shifo kror prapway lak nai kunai jar nyaus palai bat kat kum kajing pan kajing pi nak bentau mai benai maj kalong shifo kalong nyusan lak kendai pun riau jar kendai spalai pun riau. Mr. Chairman, sir, but kublai shibon ya I'm in charge bala table ya kani ka jingkli ka ba lawanra da mangahi but ya ka jubab ro kala don hangne te ka jingkli ka banga ko abangan tip dai I'm in charge pal banga ko aban tip ke kita ki jaj kam ayu ki bangat bansew ya ka professional tax. Syukur badan borom katkum ka anhi ka bedai bat ka professional tax kikam ke bedai bat ka cinglom nakaliang chong katanat professional tax kadai betik katkum balabu lang ba chokane ka ain ka ba la kadau shai ya kakaain ke chongka la kren shai in respect of all profession trade calling or employment kani kadai ke benta ka ba katkum ka ain kala kren shai bedai bat ka cinglom naga benta ka professional tax. Mr. Chairman, sir, hoy I'm in charge ila jubab ikatu ka jingkli tamba kamlong specific te namar nga ko abante bang ni ba kum biyong all types of profession trade mo te nga ko aban long specific ke kita ba nga ko abangan kalihang ni bala kini daga baburam ki lawyers ki CNM ya ka professional tax. Syukur badan borom sehisian sutunat bagaimana dengan ke cingkeli kabana kaliang chung IM na kaliang chung MDC badan borom ila wanra ya kani ke supplement na kabidai bat ki lawyers ladang ikren katkum ka profession ke jengki hoy nakaliang kiloyos ki ha pa kabenta ka bidai ber kene ka bansiu ya ka professional tax hanrei la dengi kren pat chapang ke implementation naga benta chong kiloyos baro kamlong ka ba suk bangin implement ya kene ka benta namal baro kiloyos kimyo ya kajing siu kaban long kick kum ka salary kaban kadau shai namar baka anhi ka kren hak bidai ber professional tax kadai bet naga benta ka income tenaga takadaw hak bidai bat kini ki lawyers ki jongi donna preng chungki ke ba lese kamban shuai nuksa donna preng chki shi senjeng naga benta ngano kam kila banyo san phojar ni la ban palat kidona pereng chungki pat kiba omla banyo ya kecing siu ko batikna tena kata kadau ban identify ya ke income ke chungki khnang ban la ban penyaj baik ya ke professional tax ke chungki kamlong ka basok tena kata kadau ngindang yapet na ka benta kene hakan nukur kom ban la ban penbaik kene khnang ba la ban penbaik nanti nak benta kajing ulum ya ka professional tax. Mr. Chairman, sir, nga ko aban bu jingkli ya I'm in charge dan burom ba hakano kadur ba ki laban assess pat ya kini ki way ki bangat ban hab ban sale ya ka professional tax ki assess hakano kadur.
Syukur Badan Boram, saya Sisien. Hakabidai bat kaya jinglum nak benta ka professional tax. Ngangai by member Badan Boram mi bonra yang ni ka suplemen ru itip khambhai kata. Ba kombangidon hapo ka department jungi ak inspektor ke jungi. Ki balai nak benta ban inspect ya ki babon ki benta ki baha apa ka professional tax. Dangshen nak kalian ngejenging ya pengkre rui ka format kenang banla ban access yaki baro ki baha apa professional tax kenang bakan long salansar sengusi banong boros kata kam dodon kata ka format ka batikena banla ban access ya ki bare ban siu ya ka professional tax hanre la shule hakorkom ka bempat syai tikena kam don ka assessment ka bapaka Dangshen nak kalian gajunging lapan krek ya ka format hak bidai bagni ka assessment kenang baga jinglum ya ka professional tax nang ni syakmat kan long bet ke babet ke basai ke bakhuat bat ke berhenti Syukur Badan Boram ngaru kuat sebentah mengai khoblei MDC bala onra ya kene ka jingkeli ngalai osno ya ka reply le IM mentan bayong ba kiloyar kimdan ka specific income Tebias kata kimla banshim ya kata ka professional tax. Tengah kuah ban kli IM te kine kiba di kuaidong kiba shong hapo road surok kibam tip bahag shisngi kat nokin kamai kumno pat kilayo ban priangi kita ki shiti nelesi kita ki mo ki jing kerpat ban haban siu ya ka professional tax. Da kiloyar ngimla banshim ya kata ka jing sotu ba katno kiyo ya ka jing kot mo kata ka pisa ka income te kumno pat ya kine ngin dang nut pat pan ya kata ka jing mo pan professional tax la kine ki ba shong rut surok bri ni haban shai ba kine ba pli kimdan ya ka permanent jaka shong kimdan ya ka permanent income tengah kwa ban kli ya ka ya IM ba kumno ka executive committee kan le halor kane Saisian kepada Shibon ya syukur bat ya member bawan ra ru ya kene ka jingkeli ban suplemen ya ka jingkeli ka ba lawan ra khman kumbang la ong aswa syukur Badan Boram bakam dadon ka proper assessment ka babaro shikata hak bidai bat kidukan ke ba fair ke badai ban hap ban siu ya kene ka professional tax dan nak takdaw kai ke ba nakaliang ka chongi kum ke isi ngilapan mi ya ka format na ka bentakan ni kenang ba kanomdon kanu ka cingpoi kelumar hak bidai bat ki notification lane kini kitai kenang ba shwa ban le ya ban serve ya ka notification onla shwa ban penbait tikna ban access pura ya ka kenang bala dapha ya kata ka circulation jong ki notification sya ki bentagi badai kandai bitek halor ka jinglap ka jingsyam balai galong gumta bangidang hak ngidang ya penbait dangshen ya kene ban don ya ka assessment ka bapaka na ka benta baro ki badon kam ban siu ya ka professional tax khoblei shubun ya ka jubab tu IM kat kum ka jubab ba philai pyong ba pinsa assess halor kita ki benta tengah thai kamde ka basuk ban assess sikine ki bamdan ya ka permanent sitting area ne le siki dukan te halor kane ngathai ki de hiru ki jai benri lojong ki basong badi tengah kermen ba pin exam no yaki bat pinumon rahi kata ka format ba pin perkhat banlum ya ka professional tax laki kanong ki ka jingkurku naman taga jongki te kubli shubu ni kata ka reply ban ngi kermen ba ka stub committee kan sashim khia ya kane tengah kwa ban tip le IM ba ka konsensi jonga bun ke area ka hap ka cantonment area baki ong hapor election kimyo ban tab bodru haka election MDC andre ngalayo ki khubor ba hapo ki cantonment area ru ki julum ki professional tax tengah kwa ban kli IM hato ka dei sha kumtane ka dei kumno Khulishbon saisien na kabentai MDC belawan ra ya ka suplemen na ka bidai bat ki area ki bahap na kabenta ka professional tax ngasngoban
ai ka chung pensyai ka bidai berkane ba ka jinglum hi ka professional tax kidai be tek tang na ka benta ki tu ki jaka ki bahap hapo kane ka jingpe jingkmi jong ka council ka jungi ka cantonment area nang ta kinolmar area ka bangiong kata kam hapsyu ha ka benta ka bangindang lum ya ka professional tax Kublai ka jubab nga kerpat bat nga kermen ba pinsim kya yo kadon ka leakage ba kinli lumru sakita kithan ka katkum ka jurisdiction nga kerpat ba pinpe yo mo le se ba pinyo ya da ya kata ka leakage tinga kwa kadi ba khadu lai kabal lai teli ne kana lai sen tinga kwa ban kerpat ba kidon kino hikai ki belawan kundu yang nga ki lapdiang ba ki kamisiu ya ka professional tax hakapor Andrei ki ong ba laka council ru kamdan kata ka jing pentip NLSC ka jing ai city wada kim siu ya ka professional tax hakapor bakin sa syapain te kensan hakini ki banai ki bladep liyo ban pediang ya ka city bat ka jing siu ya ka professional tax jong kino hikai ka lolong ka bahe adu kata ta beri labun bun banai dan ki snem ru tengah kerpat red haka IEM ban simkya halor kane bandon quarterly lesi dan bandon ki basiu ngin dei ban pentip syaki kenang bakin simkya halor kaneka benta beri ka don kam bakin siu ka professional tax tai deijing personal kaliang ka jonga beri ka long ka bokongsan namenta kino hikai kublai shibon saisien ya MDC belawan ra ya kata ka cingai cingmut ru ka jukopor hapo kaneka yeng banon buram bana kaliang ka jongi ka isi nado pasdang hiru kabangi simti na kabanta ban penya je ki kama pokone council ngi long shai kedar ba kacing trikam ka jengingin persyang kat bala ban wanra ya kacing penbait kacing penti hagai tenat ki ba fer but hakabide ba ka professional tax ru ngas ngawan ICP ya kata kacing pentikena bana kalian ga jongi ka isi ngin pej benia ben pabien ba kanamdon kanu ka leakage hakabidai bat kane ka revenue ka bangdi benlum na ka professional tax ka jongi ban pentikinaru bakini ki benta ki bangdi ban lum na ka benta ka professional tax kandai hadian ka assessment ka bapaka bala ka juga por ngas nguru bonong bakam ngin sanang yai nang ni syakmat ban perkhat banang penbahasyu syu ek mechanism haganu kurukam ban lum yakini ke professional tax hagarukam ka basai bat ka babek kumbakadai ka thong ka jongi but balai kimi buon kini ki ba ngiu kini ke sngi jongi ka jinghap ban penbait ban perunti ban streamline bang sasisian kadai hina kadau ba boros kata kambala ong mene kam dadon kata ka jing penyaj ya ka rupam banlum ya ka professional tax hakalenti ka bepet bat ka berhenti dengan ai ka assurance ba nani sakmat nginla ru banang penbahasyu syu ya kene but what hadu ba kumbangila practice sapo kani ka head office ka jungi banlum ya ka professional tax lang ba ka online system nga kermen bagi por ki banangwan nakalyang nga jungi ki isi ngidang explore matai ki possibilities hagata ka rukam banginla banwanra ya kanik online system ka bapaka wat sidu ki tenat na ka banta ka jingsuk om tang chung ki staff ka chungi ki baron na pokoni ka tenat nrai kan deiru na ka banta chung ki pai nong song sinong chung kari khasi ki chungi bat ki weiru kinong song sinong apok stir ki chungi ki bahap hapo ka banta ban siu ya kanik professional tax syaka council ki chungi khulai sibot Stasiun man ngakwa bantip syai ya kene ka professional tak lada vriu menta ule ka business buntli mo kom ki kontraktor supplier nangta kiwi ru hatongi pendon kam dagaju ne ki haban apply katang kwa bantip syai bangin yo lut baro sai sien biang ai khulai ya MDC Barashir
Melalong rang ba pha pok ne ke yeng baran buram ke cengi I balawan ra ru ya kane ka jengkli la kalong kaju kading thau na ka banta jong paro ki ba practice yek profession ba fer lani kalong da kumwei ngashkwa bano tai phi hakabirei bat ka slap jong ka professional tax ru ba hakabidei hi kat kum ka ak ka bla product ka bangi practice bangi penon kam ngimdon yak authority na kaliang gajongi kum ka council ban penkela ya kita kislap lani ban pia ada kumwei pat bauni boleh ya ke business ka bakat kumni kan long da kumwei uni bolong da kumwei ke business ka berit kan long da kumwei la da kila hap ban siu pok professional tax senrei nomor ka tax ki ka kren syai bet ka badai betang na ka benta ka income kam shem perkhat la pio income na kibabun kisos ya kata kam lelei ndai ka pej bet ya ka total income tena kata kadau nginom la ban pia ya ka namar ka deiru haga ju ka por kat kum ka jing betha bat kat kum ka jing penbet na ka liang jong ka central governmentแต่กัมพูชาชาวเฮกตานามาดว่าอิมาดนี่ยกแค่นังเน่ตั้งย personal ตักกุมยกิ government servant กะจิงกะลีจงากะลองกุมเนบานี่เบิ้นสินนี่ดอนกะกะลีงเลยรีนิวดอนกีมันพะปอร์มันชัวนี่ยตั้งกะเวละลองลาเบียงแต่มันตั้งกะลีหังเน่กะครั้งบักกีไปบากินชายlada nang atai kontraktor ngaplai cuba lai hajar lani arjar san spatam kala biang ne ban pendon kam syakiwe kata kabaleng kot ba kat kum ka ak sai sisien nga sudai ban pensyai bakat kum ka ak ka bies bet na ka income chung brio kam kren lada fitrei na ka benta kano ka business henrei ka bangila ban ai ka bangila ban pensisa na ka benta ka professional tax ka dai betang kawe kam kren lau briu don kanu putuli ki chat business henrei ka la pensiong long rim ya ka halor kin kam chung briu bat ka dai betang kawe ka certificate ka bala ban issue na ka benta gitu ke bari ban siu ya ka professional tax Mr. Chairman ngarung kuat banya benrap lang ya kenika jingkeli na kuat banyo kawe ka jingsyai nang ba kipat ba ro kene syai ka jingkeli jonga kalong hadu ka katno ka income haga sistem baki hab ban siu ya ka professional tax ubayo hadu katno ka income un hab ban siu ya ka professional tax sa sisin biang khlei shibon chungknar bodan buram chukne ka yeng na ka benta ka jingkeli ru ka bala supplement da yellow chungkane ka yeng kat kum ka slap hi ka bala product lengba chung ka ain nga sngodei ru ban puleh nang ban yatip lang ban yasai lang baro na ka benta ka jingmentoi lang ka jongi haduk san pawajar empala ban haga sistem ladaka jingyol ke jingkot ke jengi aduk san pawajar kampat palat on menekam ban siu ya professional tax san pawajar aduk nyup san ajar kedai arspa tengka nyup san ajar si tengka aduk silak kedai laispa silak si tengka aduk silak san pau kedai san spa silak san pawajar si tengka aduk arlak kedai nyus pa san pau arlak silak san pau san pau jar si tengka do arlak kadai nyus pa san pau arlak si tengka hadu arlak san pau kadai syajar arlak san pau jar si tengka hadu lailak kadai syajar arspa san pau lailak si tengka hadu lailak san pau jar kadai khat san spa lailak san pawajar sitingka hadu saulak kadai khat praspa saulak sitingka hadu saulak san pau hajar kadai
Aracar Shispa Saulak san paujar Shitengka do sanlak kedai Aracar Sauspa Bat sanlak seneng ya baro kedai Arlak san sorry kedai Ar Hajar Sanspa Timentan disebut ya IM berpilai tu kecing syai nama berok khaj ngekuat kata ini duk mana lada nunu brio bertrai ke kam lajong uba ke jingyo ke jong kampalat ya ke san hoza kamu dan kam bensiu yang profesional type mo kata ke syayam te balai pat kumbala don baris benar we member buat bangalai iru haki social media gini gisi baki nong di waidong hiyo ya ke notice ban siu ya ke professional tax Ngatrai habari da jingkeli nomor UM belakeli nomor hadin bai lapan syai ila keli ka ju hadin bai lapan syai ba hapo san pawajar dan kam ban siu professional tax te balai pat kinong di waidong hiyo te kata ke notice am kata kan benero ila ong ti bagi nong di waidong hapo konten ban hapo ero em ke kantonmen kaya ka jong te ngakeli general Amat, kaji keli jong te general. Em te ailak sih ngah keli la ka jong te kadang te ka question award himla. Amat kan ya kaju kaji keli ngene keli armot lengot. Em te himla ban juba te syong be himla ban juba. Em nomor bai la do keli we member. Em ngah keli la ka jong te bentar. Ngasuh Keli la ka jong te ngah keli ngong balai bayo notice kinong di waidong. Ngah keli kata. Ya aku ajing syai kata ke. Kaju higa. Okey tah i haji. Anum sya mo. Saya ka cantonment nga khamong baki di kwaidong ki haban siu hang tu nga khamkren ni kata cantonment ngong kidan ki balum tax na kiru wala kam dei ka jurisdiction bapin syai Let yam ban pun syai. Syongkonor badan buram sai sisian nga sengoban ai ka cingpen syai ngini ba kumbang laong ni pin adu mene barok sikata kam simladon ka proper assessment na ka benta Jong baro ki bahap ban siu ya ka professional tax. Tak kadaw nga try na kaliang chung MDC na pola bandro mene lawan ra ya kata kaju kamat. Ban nga tharai kadai kani hiru ka bapenlong ya ka dawba dausan ban mi kita kicingkeli epok kani ka yeng ka bami menta. Ban ngangej ba kumbang laong ipin ru mene baleng ba kini kicingpen kre ka baki isi kalale na ka benta ban le ya ka proper assessment kata kacingkeli kepada ban mi hakum kani ka por ngom bolong mentah kan mi syuk nanai syikmat Mr. Chairman sir kembali si mentah habidai kani ka jingkeli belawara ada i member ban buram kau kat puli askua ban tip ni men charge satu kini ki bank ki hamne am ban siu ka professional tax Kulishibun roya MDC belawan ra ya kani ka supplement nak bidai bat ka professional tax but kat kum kalenti hi chongka aing bela produk na kam ta professional tax ki bangru ki hapan siu ya ka professional tax